Wala bafethu angisazi ukuthi ngithini bafethu. Sesinithuka okuningi kakhulu but kusayimina bafethu avela imbongi the one and only ukwazi ukuthi ngibiza kanjani. But njengamanje eceleni kwami angithandi ukuthi mangi-interview umuntu lo ngiyithuba noseduze kwami. Umuntu aziyo oseduze kwami mfethu ngiyambona uSaliwa ongamazi akahamba oyelengisa but omdala uyaphila. Ngibingelele bafowethu ngibingelele avela igama labo uSaliwa ngibuya phansi empangeni eDondotho samthetho kwasempolo zemnyama ikethabaweli nabaweli abayiqokelela. Ayibizi insizwa mfethu ngiyakubona uphuma stage abantu bayahlanya mfethu stage namanje ngibizwa kuthiwa bafuna impinde wenza ngani mfethu yini enza uSaliwa ahluke from amanye ama-artists especially for Maskandi. Mfowethu ngicabanga ukuthi indlela engibhala ngayo ingoma noma engikhanda ngazo ingoma mangiyibhala iyamthinta umuntu kwesinye isikhathi ethi umuntu ngathi ngihlala emva kwendlu wakhe so nje impilo zabantu ingoma engiyibhalayo ziyabathinta. Mfowethu ingoma oyibhalayo uzithini uyibhala from isimo sakho noma into ekufikelayo nje? Ingoma ziwumcabango ziyimpilo ibonayo emhlabeni ziyimpilo enzeka kubantu so nje into engathi ifana nomcabango ingoma kumina. Mfowethu umuntu othi njengamanje ozohlamba mayibukele nge-channel abone ngoSaliwa athi ngifuna ukumlandela uSaliwa ungamthembisani khona osukukhiphile khona osazokhipha? Njengamanje ngihamba nobende lukhiphile sine feature kwi-album ethi Amabheka engomeni ethi Amabheka kodwa uSaliwa unyaka masutsheka sesithi September idedela album sazoba mnandi nje koze kuphela unyaka lapha kwindoni music kuba mnandi unyaka uqala uzophela. Hayi bafethu senishilo bafethu ongamazi uSaliwa ngithaka ahamba oyelengisa but before uyilengise ngena kona wonke ama-digital platforms udownload ingoma zaSaliwa uyilalela uStreamline mfethu. Saliwa sesivala mfethu amazwi ongawapha abantu abathi bafisa ungena endimeni kaMaskandi umuntu othi ngifuna kufanya noSaliwa? Engingakusho nje kubafowethu abancane bezemba kwethu babe khona abafunde baba ngoba nathi la isikhona khona la kudingeka khona u-black and white bese sima emthumeni bese siyofuna ulwazi kwabanye abantu abazophinde besicharge futhi imali enkulu so abafowethu abafunde bese bengena emculweni benayo indlela yokuphila bephila ngemfundo yabo ngemisebenzi abayithole ngemfundo yabo. Siyabonga kakhulu bhuti omdala qhubeka mfethu nokusipha umsebenzi omnandi. Siyabonga kakhulu bafethu sayikhona ikhona TV bafethu asiqhubeka nomsebenzi omuhle sazongithuleka abantu abaningi mfethu Saliwa dange bhuti dange.